average ligi chwalo billion maromo bichiel quarter nyo ingedwe angwen Menupi Amuru district Amuru district local government ma billion abichieli ana bedo ki kare me poko iye ma luk ki ket ma ki chwalo kiri ka ki chwalo chene ni uchere chukul wanera tini umir ki chwalo chene ni chukul ene gloni conditional grant okay machalo eni no ki luo school capitation grant ma ka ki chwalo ne chwali primary school anero ni uchere primary school kedong ana kwaro kuman bedo tich pawuon kompiti ki SMC ki committee me ke skul achiel menera tini gitiyo ki limbeni maluka ki work plan ki budget eno wa keru bedo twero ni chukulo weng ma futpo yape miero bet ki AGM pieni AGM ene team approval team approval of work plan mano head teacher ukero roma ki L center kichimu health unit management committees me level me L center 2 ki L center 3 LC3s ene ticket wire me chimu ge L center 4 mero an chairman LC5 ene chimu tima keja kedong council team approve it wa LC3 be timu nominating kedong sub county council team approve it ticho kichene me local government kama winyi kamoni chamchano time kumchene maka chwali local government atame no district eruni no jo eruni romo time limit me dispensing nyo wero ao dong me chero ka wilo ole ke go i primary ni ki wilo kabat me gwok me nyo book self me gwok book ki atame teacher romo winyo pe wilo che po wilo auditor miyo chero ng'eyo ni pe ki wilo e local government ma ana beri ye eni ang'iyo kida ang'eyo procedures ma kitiyo kede ma eng'at moro kwalo Jimmy Mobino e government e district conditional grant no one can shield chingo madong kwalo gina romo time okay pieno due diligence no po bedo frequently karorne chiki rubu sementi go baga chiel no will ba bichiel apart because usually you quite 1 to 4 yes 1 to 5 atamu ni kama kumeno piano wano poati frequently kunu supervising nga gima obedo tiji meneno ne kitu supervising such work ma pene teach mo ke ken ma kero e district wano chimu gena kiloni clerk of work ma ene bedo la tich government kede kansala matia la tich pa government okay matia accountable ma ke pero ma kumeno time era ye ke romo mahone ene be advising district engineer memio certificate of completion wek ki chul dong ni ngat en utiego maber ento ma fot bene clerk of work pocho report watiki committee ma wano bedie kon ki chero ke roro ma ena wacheni local government keta watiyo kede kiet ma ke kero system tie an ada wat bedo ki kero ki kare an pe miero be gero miero wich ki riego ke gea tao chalo LC5 me tamoni rira ye solution pebi ngeo pien machel en menero anati me bedo LC5 set palo tele mo kene bieno anu ticha government igi bedo yom full pingo ngodo yumu yidu ticha government ka set palo tele nyiru bieno ke ye eni
gikelu polo tela manyen kekan machon ni wen keraro gio pien wet lo tela manyen ni unge tiji local government daga beti teru mwaka maroma det pien ngat mo mafunyi pe pingo kong pien ni beru wa di service ba no chene miru aki Ministry of Local Government me mi orientation me mi funy ijoma kiyerugi chingo we opegiti timone pien that is a very important part e kid me teach by dan magakere cha mukene bene kifunyi pini anario and kenero compendium of law in relation to local government duong pa mapemero ni anario ke dano kwano chiek maka bi mawe no pe kwano weng by they are chick over water you men ko do beru kwe kitor i compendium of law in relation to local government kono in the finance management act any kono regulation act any kono in relation to land act duata